Dobrodošli. Evo jedan kratak prikaz kako se razvijaju crno-bijele fotografije kod kuće. Znači, prvo što nam je potrebno i osnovno, jedina posebna oprema je ova doza za razvijanje filma. Ona se sastoji od jednog poklopca koji se može ošerafiti i jednog manjega koji se nalazi i odvojiv je sa gornje strane. Ovdje vidimo nekakve utore, oni služe za doljevanje i izlijevanje tekućina iz doze, a da istovremeno unutra ne prolazi svjetlost, to jest da film ostane u potpunome mraku. Ovaj poklopac stavljamo gore kada želimo promiješati tekućinu koja se nalazi unutra. U samoj dozi postoje dvije spirale na koju se mogu staviti dva 35 mm filma i tako da se razvijaju istovremeno. Ovaj spirala se može malo i proširiti kako bi mogli razvijati i film srednjeg formata. Ukoliko želimo razviti film, nakon što ga ispucamo, moramo ga stavljati na spiralu u potpunome mraku. Dakle, to je jedini dio koji moramo raditi praktički napamet, pa evo ovako kako to izgleda. Ovaj film ćemo, budući da je ovo neki stari, samo ovako za prikaz, dobijemo ga zatvorenoga, znači ovako potpuno unutra u kutici. Ovaj ćemo jedan maknuti, jedan ne treba. Znači negdje u potpunome mraku, da li je to kupaona možda ili nekakva garderoba, dobro zatvorena, nije važno, ali važno je da ne prodire svjetlost kako se film ne bi osvijetlio. Sad, za ove kutice od filma postoje nekakvi specijalni otvarači koje to rastegnu ovaj lim, međutim dovoljno su ti limovi, kako bih rekao, mekani da se mogu i sa rukama otvoriti. Dakle, napravit ćemo sljedeće. Malo tu s noktom uprijeti i film se bez problema, odnosno kutica, razdvaja. Ova baš ne ide. I samo ju fino uništimo, nema problema. Dakle, ovako razdvojen film stavljamo na spiralu sa ove strane, znači gdje imamo ovaj utor. Vrlo jednostavno, malo se ovako gurne i zatim se spirala samo sa desne strane namotava, a film automatski ulazi unutra. Ukoliko se desi da tijekom namotavanja malo zapne film, dobro ga je malo lupkati sa strane i ponovo namotati. Dakle, kada dođemo do kraja, evo ga, on je s ove strane malo zalijepljen ili na neki način može biti ovdje čak film u ovaj utor učvršćen, pa zato nam je dobro da sa sobom imamo škare. I vrlo jednostavno, budući da ste ga namotali do kraja, nema bojazni da ćete prerezati sliku, pa onda jednostavno ovaj zadnji kraj prerežemo i to je to. Kada smo namotali film, ukoliko nam ovaj drugi ne treba, dobro je staviti graničnik, tako da se prilikom miješanja ne pomiče ova spirala po gore dolje. Stavimo nazad, zatvorimo dozu, to je to.